Yes, reka twongere kubifuriza kugubwa neza. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi mwe mwese mwakomeje kugenda mubana natwe cyangwa se mwahisemo kuzajya mwibandira natwe muhekanirwa amakuru ndetse n'ibiganiro by'imikino tubategurira ndetse tukabagezaho umunsi ku wundi n'amakuru y'imikino agezweho hano iwacu mu Rwanda. Ni byinshi cyane tubategurira ndetse tukabagezaho umunsi ku wundi. Tugiye kwinjirana mu makuru agezweho muri mu ma ekipe ya hano mu Rwanda. Turaza gutinda cyane muri APR Football Club yamaze kwisanga mu tsinda C ririmo ama ekipe agiye atandukanye. Nibwo nyine ni tombora yari yabaye ya CAF Prito ya Sekafa Kagame Cup igomba gutangira ku itariki ya 9 ku kwezi kwa 7 ikarangira tariki ya 20 mu kwezi kwa 7. APR Football Club yisanze mu tsinda C iri kumwe n'ama ekipe rwose bivugwa ko nka ekipe yubatse byanze bikunze igomba kubona amanota 9 ku 9. Ndakwibutsa ukanda subscribe nimba ari ubwa mbere udukurikiye, nimba utarayikanda rwose araza kuba ari bo cyane nuba wamaze kugenda uyikandaho. Turaje turebera hamwe ingingo ziremereye cyane zo muri ekipe y'ingabo z'igihugu. Reka mbanze mu updating amwe mu makuru agezweho mu yandi ekipe agiye atandukanye tuze kuba dusoza muri APR Football Club. Reka ntagire muri ekipe ya Musanze Football Club nkubwira ko Mugiraneza Jean Baptiste Migi wari umutoza wungirije wa Musanze Football Club yamaze gutandukana n'iyi ekipe aho yamaze kuba yerekeza muri Muhazi United. Migi wasoje gukina agahita yerekeza mu butoza umwaka w'imikino ushize 2023-2024 nibwo rero yatangiye uyu mwuga wo gutoza ahereye muri Musanze Football Club ari umutoza wungirije Habimana Sostene. Migi rero wari wasinye umwaka umwe we na Sostene bafashije iyi ekipe gusoza ku mwanya wa 3 ku rutonde rwa shampiyona ya sezo isize. Nyuma yo gusoza amasezerano ye rero akaba atakomezanyije na Musanze Football Club ahubwo yahise yerekeza iburasirazuba muri Muhazi United yasinyemo umwaka umwe w'amasezerano. Migi rwose yamaze gutandukana na ekipe ya Musanze Football Club yahariya mu majyaruguru y'u Rwanda. Biriko rero twerekeza muri ekipe ya APR Football Club. Reka nkubwire ko rutayiza mu ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Gitego Arthur ukinira AFC Leopards yo muri Kenya agiye gukora igeragezwa muri ekipe ya Hapoel North Gahar Football Club yo muri Israel. Nubwo uyu mukinyi nta byinshi rero yifuza kubitangazaho, amakuru KG Pro TV twaje kuba tumenya nuko Gitego Arthur yabengutswe n'iyi ekipe ikina mu cyiciro cya 2 akaba agiye gukorayo igeragezwa ry'ibyumweru bigera byose bigera kuri 2. Gitego Arthur rero wakinaga umwaka we wa mbere muri 2 yasinyiye AFC Leopards yagezemo muri Gashyantare uyu mwaka akagiriramo ibihe byiza akayifasha kurangiza ku mwanya wa 5 ndetse akaza guhembwa nk'umukinyi watsinze ibitego byinshi muri Mozart Cup aho yatsinze ibitego 5 mu gihe yatsinda igeragezwa yahita asinyira iyi ekipe rwose. Bivuga ko rero agomba kuba yageze muri Israel mu gihugu cya Israel rwose bitarenze tariki ya 14 Nyakanga mu mwaka wa 2024 gusa inshuro zose ibinyamakuru bimwe na bimwe bikora hano mu Rwanda byagiye bigerageza kumuvugisha ntabwo yitabye telefone ye ngendanwa. Biteganyijwe ko rero azakorera igeragezwa ry'ibyumweru 2 muri iyi ekipe yo mu cyiciro cya 2 hari muri Israel. Gusa nkuko ikinyamakuru Mozart Sport cyo muri Kenya kibitangaza nuko uyu mukinyi aya makuru rwose amukura muri AFC Leopards yayahakanye avuga ko nta gahunda afite akiri umukinyi wa AFC Leopards
Leopard azayikinira umwaka utaha imikino. Nyamaze hari amakuru abwerekeza hara mu gihugu cya Israel, ibinyamakuru byara mu gihugu cya Kenya rwose byashize ibaba muri wino, byakoje baba muri wino birandika bivuga kuri uyu musore Gitego Arthur ko agomba kwerekeza mu igeragezwa hara mu gihugu cya Israel. Reka amakuru ya za transfer tuyakomereze muri ekipe ya Gasogi United, aho yamanuye abakinnyi bakomeye cyane, aho bamanuye rutahizamu witwa Brukwe Blokolu n'umukongomani w'imyaka 27 y'amavuko. Nanone kandi yaguze undi mukinnyi wo hagati mu kibuga witwa Usman Dombia. Uyu musore akaba afite imyaka 23 y'amavuko, uyu ni umunyamari ariko akaba yakinaga hariya mu gihugu cya Maroc. Ni gutyo bimeze muri za update ama ekipe yagiye yiyubaka cyangwa se yagiye azana intwaro ziremereye cyane. Reka twe dukomereze muri ekipe ya APR Football Club. Ariko mbere gato ko twerekeza muri ekipe ya APR Football Club, ekipe ya Mukura Victory Sport, reka mbaze nkubwire ko yamaze gutangaza uburyo rwose izagira ngutya igatangira imyitozo yayo. Ekipe ya Mukura Victory Sport yatangiye imyitozo ku munsi wo kuwa mbere. Ni imyitozo izajya ikorwa kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu, saa 3 kugeza saa 5 mu gitondo, nimugoroba saa 9 kugeza saa 11. Ngutyo bimeze. Ekipe ya Mukura Victory Sport nayo yaje kubitangira imyitozo nyuma ya APR yatangiye imyitozo ndetse na Police Football Club, mu gihe Rayon Sport nayo igomba gutangira imyitozo kuri uyu wa gatanu. Muri APR Football Club nta kindi kiri kuvugwa rero, nirushanwa rya Skafa Kagame Cup ryamaze kugenda rwose hatangazwa amatariki rizakinirwaho. Rizatangira gukina ku itariki ya 9 kugeza tariki 21 z'ukwezi kwa karindwi. Rero ekipe ya APR Football Club iri mu tsinda C, aho iri kumwe na Sport Club Villa yo muri Uganda. Nanone kandi iri kumwe na Singida Black Stars yo muri Tanzania ndetse na El Merreikh Bentui yo muri South Sudan cyangwa se nyine muri Sudani y'Amajyepfo, aho rwose bivuga ko rwose ahangaha nta gihindutse. APR Football Club igomba kuharenga ikerekeza mu yindi raundi. Ahangaha ngo igomba kuhava ari amanota 9-9, kuko ngo muri aya ma ekipe nta ekipe rwose igomba guhagarara imbere y'iyi ekipe y'ingabo z'igihugu. Ubwo ndavuga APR Football Club nkuko biriho kugenda bitangazwa rwose nta gihindutse iraza kurenga iyi raundi, ndetse bamwe batangiye kuvuga bati iyi ne ekipe igomba kugenda ikazamura iki gikombe ikacyegukana ikakimanukana Nyarugenge, akaba ari ihera ikonfirma abakunzi bayo. So ni byinshi cyane biro kugenda bitangazwa mu makuru y'imikino ari muri ekipe y'ingabo z'igihugu, yuko rero bamwe muri ba rutahizamu ari imaze kuba isinyisha mu bihe byagiye bitambuka, witwa Richmond Rampeti ndetse na Arius Wane. Bivugwa ko bamaze gufata rutamikirere berekeza mu bihugu by'iwabo, ariko bivugwa ko bishobora kugera ku munsi wo kuwa gatanu bamaze kuba bagaruka hano mu Rwanda, kuko ngo hari bimwe mu byo bari kugenda buzuza, ubundi bakaza hano mu Rwanda bakahamara igihe kinini bakinira iyi ekipe y'ingabo z'igihugu. Umutoza Darikonovic kugerageza gutoza cyangwa se kwinjiza mu mitwe y'abakinnyi statistics ze nyine statistic cyangwa se nk'imibare mbere yo kujya mu kibuga, ariho arabinjizamo kumenya statistic za equipe adversaire baba bagiye guhangana mbere yuko bajya gukina. Bishatse kuvuga iki? Umutoza Darikonovic, reka dufate nk'amasegonda 30 tumuganireho, ari kwigisha cyangwa se ari gutoza ekipe ya APR, ari gutoza abakinnyi mu kibuga. Yego nibyo, ariko akabigisha amayeri yo gutsinda ekipe adversaire bagendeye kuri statistique za ekipe adversaire. Niyo mpamvu rero imikino yose ngo APR Football Club izajya ikina izagira video
recorded, ubundi bongere bafite video analysis uhembwa miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda n'icyo ashinzwe gusa. Barajya bafata izi video bazimuhereza zanalize n'abatoza bazirebe, ubundi bamenye ngo biri gupfira he, aho tugomba gukosora nte kugira ngo bigende neza. Nicyo video analysis aba amaze, nicyo afasha equipe. Rero kuri iyi nshuro umutoza ari gutoza yego ngiye gutoza abakinnyi ba APR, ariko akabereka uburyo bagomba gukina banabanje kwiga equipe adversaire, ariko mu buryo bugendanye n'imibare. Ese umutoza utoza equipe adversaire binyuze wenda ku mpande y'umupira uvuye ku mpande ujya hehe, nihe bahera bo bakigitego, kugira ngo bamenye aho bagomba gucurwaho equipe adversaire bakaba bayitsinda mu buryo butaremereye cyane, cyangwa se mu buryo butagoranye cyane, nkuko iro kugenda ibikora gutsinda ibitego byo hakiri kare cyane, ikaza kuba icunganwa n'iminota ubundi kakiryamo niba ari igitego kimwe niba ari bibiri, match karinda irangira ngutyo. So mukomeze mugira ibihe byiza, turabashimiye cyane. Ni KG Pro TV Astra Vista.